Ömür boyu muğallim bolup işlep kele жатам. 42 жылдың жүзü oldu. Pedagogikалық стажым 5 berelip 42 yıl oldu. Bunun içinden hem ben 2014 yıldan beri Çalıvat Madaniyet Teknikumunda muğallim olup emeklenip kele жатам. Latif деген досым 8 март, мен 8 март, 23 берде Сулайман деген класста досымыз бар эле. Ушул үчөөбүздүн майрамдык дайыма майрамдык салтанатка айланып турчу да. 9 яман казык, уячаны казып туруп, ошону коргоо менен өйрөтөм. Эми жанакы жаш кезде сен майрам кансың, sen bayram günü tuğandın, emni için atın bayram emez dep ben aytkanda жаш кезде керекчүбүз. А кийин барган сайын чоңунда кайра сыймыктанып. Мен апама ыраазы болот элем, апам ушул bayram günü төрөп койгон үчүн. Эми турмуш болгондон кийин биз жубайым экөөбүз турмуш курганыбызга мына 40 жылдын жүзү болду. Bizde salt kaylanıp kalgan, ben atay yıl sayın mınдай kalendарды çıgaram. Kalendardı çıgargan günü, kimdin kaysı günü tuğulgandарын biz mınдай kızıl menen belgilengen. Misali menike 8 mart, 1 yanvar kızımdın tuğulgan günü, gelinim tuğulgan günü, 1 aprel ayalımdan tuğulgan günü, oşo bizdeki bardığı töp geliş balganda 5 mart Akkalpak günü, ağamın tuğulgan günü, biz şu mayramda kança mınanda kızıldar oraturam olsa, uşulardın bardığı menin üybülömdögü, semyamdagı nemelerden tuğulgan gündörü. Nevillerimki var, göğolamki var, uşularda biz daima tradisiya katari kırıp, eç vakta mınday kalendarını kılap dururlar. Bugün palançandın tuğulgan günü, biz dayardık görüşürüz gerek deyip, oşularga rasım жасайбыз да. Мына азыр сен Кудай кааласа сен көрөсүң, кандай подарок кылганда үйгө барганда азыр белек беришиптир. Неме алып келишиптир да. Үйөлөр